Badon kibreu kiru rangba kiru don burom kilong keme kilong kepa kibat teng teng kijio tu kanayana bangib sultanat su ban pek mobai kadai gajing sisa bat kane kadang jia tang kenget snen la de pipet ba la de ken mau le sengi pai sikini snen ke balalet no tang kenget snen ki jia kini ke ki bang ngaru ngai mdei ban ong bangam sultanat amar basak kawang yalade mlele ngila reben gasni pin ya kruit kadono ngatakam suwe tang batang kowe ka bangating yo nga pensngausi yublei katakin ka mati hnai la skausi prabreu nya ong kumno ngi badon hakashuki ka kamram jonga kaba ublei ujet ban pensyong yang hakane ka syuki kaba mentah kaba nga angnut kolong bangade ban let ya kaba dei batru ban ai ya ka jing syakri kaba pura na kabenta kapit kabiang jong ki paiba ka jelame kalaya ngatnya tu ya pi naman apet ya katnat pulit haha kasisngi mduna ya ka sauspa sanpa ki FIR keleng saudong jong kejela ki bangi yok pediang bat na kita ki FIR ki babon dei ki FIR syatok bat ki babon ki FIR ki ba one ki police station kiong syatok anu haka social media ngaong kai kata syatok ke social media habangi syabom lambak social media syatok roso syadon syatok kiong hohit ko badu perstun ni kabanyak mau balik syatok ke social media na teng kiong playo na sanlak nreulak tambah pihak seo na si ko hajar kajing skobang gajing sutiang seo si ko hajar penyo sanlak na idiok mkatau Myo itu kata kabuksian. Tedei hanta kaba pengop ia kiba peli bahaka bakadu bun kampen ban yalek ay ka FIR. Pi kata. TKA ka bangamut ban ay nuksa hang de kalong. Token maulem. Ba ka social media kadon arbenta kaway kabantay bat kaway pat kaban syek syukur nga iting bah yakilong yeng long sen kaptam ki kun samla bai bat teng teng ni kam snow tenat ni kam snow tenat ni kam snow ban aten ban respon ya ka social media kabayalam siya ka jingjot kabangating gade kata ngakwa banong yapi kikme kikpay kikun samla sengaw bah pikir bahaya kani nabar bahadu menta ka FIR ka batkut man kasngingan yutu ipi mday mga syukren ang neban suong yatu iya ka bamday reman kasngi ngiyok pediang ya kata ka FIR don kim syatok laisen sausero la syatok sisen umhun hakaba aro umhun hakaba lairo umhun ani ngong kade kam derwan posno pi kata ka bangakwa ban hikay teken mau bah ka social media ndai tangi kalan pisa ya kay lan ban penskau tu bakla kata ka de masyarkay kabaksta iya ka jabing jong kikun samla kabaksta iya ka jabing jong kajat peneriu ngangasau banong tongin ya husyar bah namar yo kayalam syaka jingjot kumtana kerpat ya kilong keme kilong kepa kikun samla to dayo husyar bahaya kani husyar bahaya kani
Kung bangala ong teng baro ki parti ki babha sudah. Ngam kondem, ngam keno ya ka parti ka bakumno namad baro ngam ngetskem haka constitution jongki haka objective jongki ki political parties ki badon ham Meghalaya lani hapo India brokaway ki de ki babha sudah. Kajimbut ka babha sudah. Tang bangi habbo jikeli. Bah tang ke parti ne bahau beriuro. Bah tang ke parti le no Daga buburom ngatrangi kan mau bah ha u arajar katlai wan ka AAP ka tuka up. Hangte ya deli borok layak belut. Arhajar katsan yo absolute majority. Arhajar arpau yo absolute majority. Arhajar arpusan jalenti. Jalenti. Kakerteng dosu. Ya kata sabishar mapi. Sabishar mapi. Tena kata kadau kabangakwa ban kerpat rit hakmat jompi. Pilamat yang imentap rasnet. Ngila persyang ban syakri ban ai ke babatam yaki paik bak jom ke jelam megala bishar mapi laka komtrei kam jom ni pi ke babiang ne ke bombiang bishar mapi ki paik bak namar ngab don hok mangaban ong bangau babiang ngam don hok mga banong badai tang ke parti jong nga kababiang anray bisyar ko pat ba bae idei ne embansyania ne idei ne bansyania nganya tu ya pi Dr. DRL nonglay ubreu ubadon haka position hakmat do hangtay hanehu wat kinong hikay haskul ba ni huang tay an larung hakakamra jong iki ong kusa hanehu ban ong sar kabamut dehi ya kibriyo kiba pilas utu menjudon ba ong sar keluman namar belay karang ke posisyon kapelong bawat para PhD ro Maria Rung hakamra i Dr. DRL nonglay. Kosa. Tingannya tu ya pi. Tang bapintik. Ni bat kasorka. Jongi. Bat une ururang bak nilai atrekam labon bodstem. Bodstem nilai atrekam. Hakibabon kiliang kamtam hakapede. But ke education. Namar uneu the way naki professor uba pelut por bat sengif bat me ban kenteu ya kapuli gedang le haka jelame kela jongi udon haka komiti house nem arhajar kat prakat kendai ubangi tau ya kata ke komiti ke bekerpang ban draft ya ka education policy. Udah uneu orang ba abadon na kata. Bat hadin tang kendias nem kilas submit ya ke report. Bat ni pentrekam ya kan ni ke polisi day lembak kajabing jong uneu orang ba bat ki katu kan ngut